Ner malakan yam ka nastin kutin barwani lingwasame kan war online TV channel en walle shanga jan dang roid baro ka pay badak ron kin dang roid jan dang roid bakel ban report me ban jilinkel ko very important ana ban right ka duptin kon tin wukume SPLA ayu keke kan duptin kon tin wukume selbe kema yadit wuken keke atiga dan wan tinyat ka rodian en tama ka jan gwasame triudian bachi kon kangach but chana ne me melingbe adoba dien gwayo ka duptin konen cha kwen re kuma ka self ke me yadit kana dakama cha ko dakama char gore jen wonen de ngode ka go self ke me yadit jenene gore jen ba kuin kwar ba jelat kara wotin kon ban right tin tama kana koro kon lat karodien ke koro konen be ngai kon dial konen be be konen tore wi ke South Sudan ke jen gwasme teti gor kano ba ka ngach ka duptin ken be malbi nonga ke ka duptin ken be kori be kana nongone mi jira ma jirid gwasme kan war online TV channel gwe jaga YouTube ku channel ku je support ku subscribe kam gwe jaga Facebook ku Facebook page ku je follow bana right ketin kono lat karodian kenyam chana je men gwe do be dana yan kani Dr. Reng Macha ray which kajuba adome gwa wal dome je mo kon ko kore dane to ko pay diok ron kin dang ro jan dang ro de je kore to kam nwer wai ami kene dini asas PDF en kurche to ga jan chang mo korwa che to ka ron kin dang ro jan dang ro don wan koro mo meja to kenyam gwanyen nwer wai ami kene dini asas PDF kajen kor gwasa mone ki dini SPLA yo chu ken te fie ke chu ko den martin ken ke were kor bat chika dang na kam nwer wai ami kene dini asas PDF amene me chinare ling and when a man chu SPLA yo chu ken dini chok ko dang baro wi ku dang diech chu ken ga deploy kan nasar ko loga je no bnetin kon tila dini asas PDF kenen nwer wai ami ala local militia loga je no bigati ka kornyo chu naroj to ane ko la jiwi chu ga tije no ngum gorien ko kala kana gwanyisha ko ken dini asas PDF titi ken no nga ken ke 2014 ne ga gwade dane kormeche to achu lat kanasa so chi naro din yanga ke chi naro en loka ke ko ne naro ke ne chiang ka chi naro nakam niken chi ga jiwi naka cha ga ne ga jiwi ejen gwasmo chwala ro ken baro din woch dobe dan la geno bi ke jen ke jenen meda ne chamal cha tanya Dr. Machar ke 2018 peace agreement Dr. Machar kene wuri chal mesel ke mi yadit na shika agree me shi kana agree kala ro wodi ba necessary unified force ba je train yene to ma cha ga train and then ba ka deploy ke ba ka laslet chu nari en lingo to to ko ba la let chu kon diala nente ke phase 1 ke phase 2 te ba diniti ba ga deploy ke rewi ke South Sudan ka gwada kon ba ga nangten ka gwada kon gwe ken wotu ko tekten gwada ma chuari ko cha jalat anete kon te ga nasir me chare ko cha la chunare lingano ba dini ba ga deploy ke nasir kan nasir unified force no chuji SPLIO dini ken ku dang barote kon ne ken gala don chi ken ga deploy ke nasir chu ken ge chu wo gwasa ma lo ler chi malshiban me je to ko kore ci kume maraike self ke mi yadi ci karodi no nyok anyok ci kan lugo no biken de nite ko ne chalat biken ge deploy ci we ne 2025 me ci ngani nyom mo gwaike kanetin kontin la de ne SSPDF ci kor mo ci to kala kor pay dok en kor mo ci de ndi chalat no de ni ci ku dangraw ri je ndang die ci kan nak to wana kel ke jero len ala de bin majuda ci re ko mo ci to me ci re ko mo ci to to ko the evacuation de jela lote ne te ko ne cha gagre torbele e to de nangre wiki juba ke de kana to da ma char chu ajogo no jina roi ni ke ne te ko la nor wayame to da ma char chu ne ka chu gari alaka ajen do be dan chu to chu alaka kai gor je no de mal derbe me chi na mo me che to genene chi da ma char che gu jino ne ti ba kana karenya ko charenya char alaka ko chi gana ko la ne ke 2024 mi chi gana me chu kana gor no bi ke nyako mun do kan ko chikan kur chikan gor ka kan gorin mat kor me de na de kan nga chagar yalaka chi ji aspela yo chikan mani majur dak chikan kamrar lo dere we ala bonen yam me wa de janan chawe chen bu en majuda yala de wodi wona haros nika ka changa do dien me dere kul we jen chu kor to gone chayo nakan ne tana even ji aspela yo chu tanien ba chwa ka ban nyang gwasam and when money chu selbe ke me yadit kana je kware when I would Dr. Benjamin Bolmele Chakulu Wujmala Vice President
chu ken gak ken wenamo chu ken e Dr. Machar wi ke juba chu ken ga kep ne kula tere ti jenan wala to loko makel ke Dr. Machar to Dr. Machar la kwer din jen ke SPLA yu chai kep ke chang jan dangro wi de bakkel ka pay diok ronkin dangro jan dangro wi de diet to a chu tolerate jen e dana chitwo belga ken o yene te ko de nyinke de ne SSPDF e ken ne kun wal ngai ken no nena chiken ne SPLA ayu but chala do ko ji SPLA ayu kan te area kan ko control de ken ne ko la nwer wayam de ken control ban ngai ke je ken nwer wayam chala lunga controller ko panken kan ne gangane community mite me jeng mi chiken ne no le rode ma la gaken la gang karodien la nyenken kan ne tin kon tin gorga jeno de doren de jedak especially ne ko la gala kananka kananko ken so chikana gor no biken be lora bang la gang karodien yen tay dan ci do ci to ko jenono mi ci sabbe ke mi yadi ce guji no nene bet dialdo be ga nyot ci goro be rek ma char kan ji kwar be la reti jen ce me dana ku kon lengan tama no dag ma chate reti jen ka jen ki ko dan ci to ke 2000 ke 2025 so right now ci rek ma char je te ke ron reti jen jen lugdo ko kon tenen tama en luga jaga me je te ke ninto kor ke de ko larno te kon ko lugon kor wi de were odien lukan koru de wera odien tena ko ba Dr. Machar ba je lukke ba testify ka taye dane ci ngwan ci ren lat keje ko cha gwanye no jena te ke tetten ci kone dan wante ci kon genen chana kali gwadan ci podcast ci writing ci ala dan no nene te ramimo mi ci ne nak ke te ramimo mi ci roda matin kore dane to ku clash ne de kon de la dine SSPDF ene ko la nuer militia ke nuer YAM yene de ko ken ci ka right ne dan wane ko ken ko di jina Dr. Machar ngone dang to kokien ko made dial kan dang badak kono we kan woto kon lat korodien before kan korkan network te chudien lare wi ke juba maniam wuri shalga mesel bikem yadi che power sharing da ne cha ta in 2018 peace agreement che jedak 2018 peace agreement te ngoto cha yapin maniam awa ba kwar ba je dil nyak la power sharing baram kel ba kan ka bon SPLIO ba kan ka bon kokien den ba galat kwara no chala do ba je gwale no sure gwa anyok en 2018 peace agreement jena non kumen chalge transitional government kuma na mo kum limni jenten misha ko in kwar chajalat de yo gak anyok en transitional government mo te ga ngode chala zaide ngode nyam chala do wonena ba permanent constitution ba gor ba population census ballot permanent constitution abong ngone and then population census adoba dan ba pignat ba ka kwen ka je ko ba ngai tele kuin kwar mi de lat kan pignat the kana kwen then chala do nene ba security arrangement ba jelat ba de india la kone sha trend ala necessary unified force ba kan dial ba ga laslet ka korga mi chaga trend en woji yan na mo ba selbe ki yadi take an agenda mi lede la jen mi shikul be pelantama eno jen che go the face national election so goro be da kuma char be je be je do ajen tige de dialati nge jen wo mi lede adwer che cho ajen ku kan gor tama loka da kuma char gor kanol let kan dial wide ite da kuma char te go te kerek ba che to ko jo evident dial joke eno ne da kuma char te adwer mi chikene bir dine te cholge dine SSPDF te gwan niken ka Malaysia na dawich so ajen do ba dan ti ngare lat kije so kana we right now kama dan le rode korki mala beto jala da Georgia international community tele ku inquiry medelat etel permanent constitution tele ku inquiry medelat etel population census tele ku inquiry medelat etel security arrangement ka tele ku inquiry medelat etel Dr. Machar badil barare tijen be bondi albi ko kul right den mina kul were mala menimi china wona ko bete ku inquiry bara ina amrai kone self kem yadi de jeneno chero dial ki dok chakawo che permanent constitution chawo che population census chawo so right now technical be ko inquiry be jala mi kon bi kon kan bon dial kon te ken cha garpin ke ten cha register ete kanete motibe campaign ki be compete ka self kem yadi ci kan self kem yadi ci kan endorse mrai kon tema teram ko compete kan self kem yadi and self kem yadi karwada wal Dr. Machar ti jien gwanu mo tele campaign melada ke bondi ala ko kin tele campaign melat ken de ko en kwader kul wen yamde self ke me yadi karwade ba kwanya rai wuch ko lat ken wona ne cha civic education cha je to ko tam ngai kana ka sha voter registration cha to lo gar kana pin ko ala gar pin de ka tele bon mu ko compete kan self ke me yadi na mo ajena gaina ajen mu ko international community la wena ne
jin Salva Kiir Mayardit mu gor ma la to gor no jin right connection kon tela bonti goal bi adil ben gwa kel bi amal bi ajela let din bi akula we national election mo de Salva Kiir Mayardit tela mu la right now agenda le ro de right konane so man chiri menya chalat international community she kon in baka manda le ro de she invest into one chigi gen so right now what remain ki do no dong der te kormuto ko international community la nen kan kamanda an shoda lat she ashunen gwadam right now ni ne te kontila ji yun misyanen chagana ka jongli wa kwa targeni ka tet ji wen gwada chane dangro ka tit la ji wen chagana tin ne ro to ko bun ne dangbaro ja moy ka bot rudian tiji wen te tin bat la bun ban katine ko kintila ordinary citizen te tin bat la lat te la ji humanitarian so reality let karudin kodi insecurity te tere we ka South Sudan unless chaja ko na address Salva Kiir Mayardit ano tele mi biro do nyot chet kamare we ka South Sudan ajen do badana gore de lare yeka jenon no ngot kon kodi alaka lukan koru do wel dog den luk dakmachar bo konti ko ken bana kale ne ling me dakmachar be barar wala chebe barar ba to gajen changamo en biya tikamal ban yo je kana the report etimal bye.